Halor kajing duna jong kajela haki babon kiliang namar kajing bamla kani ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance bantawi kilat kilenti ban penbet penbiang ikpat ba kajela ukur tong ke Bharatiya Janata Party na 17 North Shillong latak ranting yaki parti ki badon lang hakani ke sarkar. Yakni uba Kharkrang ulupan pau habau lelet banyalap election nak benta ban pan jingkersan nak ipat ba hakasnong wathap bru nak benta ke election ke ban long hak arpnyo trek mentau benai rempang. Bercanda tolak itai but itai bor menperungkam iki kena dan rei perungkam ka cipangut hasi babut wansa lepangut dewan yok kam ka katate to ka Meghalaya yongi menta kepada puleru memkam dan puleru memkam woro ki chong yung lut woro bade memkam ru Kyrwoh adu kende buje menstap adu nyaw buje janmet yo tulop ki san ru hajar la chna yung pin san ru hajar kena samnangi kan ni oro lai lut chapa asam chaita chpo goti lai kre lut hajar apo goti haita ya ka jo ka kam haini yo san hajar ru hajar haita yo khat san hajar yo arpha hajar kata to ka state bo develop Badilah bas develop kata ka Assam kat ni, Assam senam menurut senam kat ni develop kat te ke jing icerkai kata develop haitai, mentok mahaden bawan ke BJP haitai, man yo lut ke development haitai po Assam. Ndai gitu, ki briew, ki batok, ki ba jan mat ki high level ki impair ki, boy kamru, kamai bet ki ka kamai paisa yong ki, paisa ki batet ke gari ke ba Nyau pau pau lak rum perki, chong ayung ru bang bet ki, tang de yod, pai ba waru, utuba duk nang duk. Meghalaya tu si cepo Ganesh Das Hospital haitai, wi kunau dan rusnam gerta, chong gabe chamka, arte yau chong upa hospital haitai, tekali ka na gabe. Tetapi bayong bahagia CT scan yang tahu kon yang ka tengok ile pita CT scan hari ni po Ganesh Das tu yo free ka kong sir hari ni po Ganesh Das hospital yang ni CT scan habla sa private hospital padahal private hospital hab paisa ka 100,000 by CT scan tekendek ka na itu Tepun kai segi doktor itu ngong ile mem CT scan ini ong mem. Kata to hospital yong i hang ni po Shillong. Tekaman singa pi ki hospital Chenong Pendong. Kata to ka health yong ga state yong i. Hai ni po Mokhar dan samthia jayau dap lu de ki khna nong Pendong ba pli wan kre ki hai sini wan po wan kule si sini. Apulut ki kami ki pa yong ki san 2000 chi wi clear briew apulut pisa ki nomor balai nomor nam school la pon nong yang i woro ki hawan lut chini chipon sor sini tangga school room nam biang ki chipon nong ba pli apulut pisa ki mi pa hap tro kama wadin ki kami ki pa yong ki nomor biang ga school Jongki namata jongki siapa senong jongki. Kibek ba jongki chinda karam berpa skul iki. Kibek ba jongki percham ki kadala. Ki perkhat benda depas kita ki kon yongi. Kin sa yo ya takakam. Bare tepor kin sa song sok ki kibek pa. Dan dia dadap ki kata ka puli jongki chong yung sa ki. Kata to ke education haini po Meghalaya jongi. Chief Minister jungi ong ba hagani ka sansnam da i lat iki un permi sanlak teli ki pos ki kam sanlak teli ki kam permi ki hani po Meghalaya to tepi nyau hajar teli ki pos apa sarkar ki department ba pher ki wo vacant kan ni la sansnam ta hado kan ni rupat la thep ki te yaki tau ong man permi ta ka kam sanlak Tang kini ki kam ila room pat ya la thep mari len thep ki ini ki kam mam paisa ka sarkar yong i
Baile mem paisa ka sarkar jungi bam em revenue ka sarkar jungi. Mar bile em revenue mar waro ka revenue la lai lut. Ka trop do yongi man ka si her ki di spatali nang ni po gauti chatai. Guate pi ka no ka jikamay yongi. Wan ku na gauti sa laban. Nyau hapor ba pas na itu hapor ba kupi nyau kat notali ki trok do yong pas pi multiply de chilak hai ta sa chem tip pi kat wan ka kamai ki tang hapor lai kanta terika state de dalang duk ke state yong yi chong gi no ikai hai ta chipanai song surok ki namar bang yo tulop ilem yo tulop namar kata paisa ka ba e ka central government pat poi ki le sau banai slam ka na central government pha chaini bam pha kata na central government ka state government jingi ma paisa banong to nang sino na paisa yung state government da yo ata central government sa thap yang ta paisa tangi tero mem paisa ki taga yi ka development kiran ki banong ta kai penman kata kan infrastructure ban beliki aba khado haplai biang sya po Delhi ban pan kerpat iki man palai paisa nam ta state yon ngi teilem kam phi man buat ikta ki party labhai phi bakat chan bai ka BJP la jong man haita po central government ru em ka BJP ki party ban lai po Delhi up dikitayo benyo ka appointment ni to na BJP em to ka party la jong mem kamre kate ngada yo arbusan snem mun swang yo yiki jinglong under development apa ki nong hondong jugi kami hadin mangla chong ne ru lang sa kumjo sakanu por ngin up kan develop ni ka state ke jongi ngana ngai pi dengan bakla jet yang semata ke kenti ngin sababe silentar ke jingim ke jongi the clans pang election woro angki kwa benong kwa benyo ta ka change ne wan yo ta ka change pi to no kong e hak change pi woro kini islam da karchan pi party woro da karchan pi national yaki seng congress da karchan pi regional party tabam yo pi ta ka change tengok ni pi tang ni ga wei the kwa pi ta ka change perchang pi bantai ga BJP ban to perchang ban pi net na ma BJP ru ngakan ni am kam pi ban pen change pi ngin job banta ka kanti 2028 pi waroi ni wa thabru pinong ma Kharkrang mem kam cho pa pinwan kan bas election hai ta apa sidong jungi hila tep ya ka kamram yongi namar apa BJP untuk high level jo klam high level for BJP to tangkawi tang development nam ta waro ngim to high level order ba ong ya ka state government stop ya ka illegal coal mining ya illegal transportation of coal man ka sab ailot kata ka order ba ek high court bar hado menta rak tino ka high court kong mem poi men toy cho ni krem ni state government but menta ngin order baka central government kan sim tino ya kata ya ka kam yung ka state police yung ila sim tino da ka central tato the state of Meghalaya yongi lada pi kwa ta ka change you be the change dan wala long man ta ka change em kam ya pi ban no ta ka change kan ni ki post nam san post nam ta ka ni ya kar chan be pi ki congress ya kar chan be pi ki regional party tam em poi chanu ru man da de be kar chan pi mata san snam ya ka BJP ngan ong pi 2028 ngin da wan ngi ni hai ni po wa thabru kala pher man per kham pi da MP hayung lingut ki khon man de yok kam ki khat san ar po hajar ka ka tulop san pun ri po hajar ki ra ki po yung pi kan ku nam ku ga yung pi da per khat bai ka ta
กับ Meghalaya TMC กับวันราชพีกับไม้การอันดากับ TMC กันท้าวสการกับ Meghalaya TMC กันเป็นมีไล่ลักตลีกิกรรมฮับกินิกิสันสแนมวันบัดกุมจูรูบันไอจิงรับพิซากับบลองเชียจาร์ติกาชิบนายกตาขัดอาร์จาร์ติกาชิสแนมกับบารอกิสัมลากิบัมปัดดันยกับกรรมกระจำ Hakane ka ap nyaw terek urumpang Shanya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC The rampant corruption in Meghalaya has choked the development process in the state. Is this the Meghalaya we dreamt of? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5 star